Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Zakat dinumaki Islam dinuga timmanarukum. Zakat behni debaka ay fitru zakata mudo zakat. Kirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabit wafawa gotuga. Zakat farul kurewani hijran devanahar. Ay Ramadan maga rodas farul kurevanahar. kamun fitru zakataki kirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiba sahha gotuga sabit wafawa muslimunge macca wajib alkame. Mikamuga muhimmukam bayan kodde hadis takun ege gotuga Ramadan moge rodage sawab libiget pattaka fitru zakat waram muhimmu. Kamun zakatuga maane balala mato ad ilm veringa aduga zakatuga lugawi maane ki ituru nota tahiru nota baraka illevu. Kamun zakatuga lugawi lafzumas alugadu menna dehe vegendani zakange zakat de mihage muda ituru vegenda kamekka zakat dinumaki Allah subhanahu wa ta'ala mudaluga baraka illava kamekka. Kirit guruange waraggina ayattakuga namada jehige zakatuga wahaka esfawe invesdeya koddeni zakatuga muhimmukan Islam din zakat addevwa fawa ahamiyatukan. Fitru zakataki eidu wilera eidu doha kaane takitu hurafa ituran huri etchekun kommi muslimak tima kharadudunu lazim megenwa mihunga farato dinum farul kuravwa fawa etche. Baqara suratuga satayga dihewana ayatuga mang Allah wahi kuravwa fawadi wa aqimus salata wa atuz zakah. Manai adi tiyaba mihun namad qaim kurashef adi tiyaba mihun zakat deshef. Faqir umakum mustadi umakum fitru zakatuga wajibukan evves muslimege kibane kadigana nude eidu duhan iru ermuga kuren ufanwa tuttu kujjaga faratumas fitru zakat neranjehe. Kamun fitru zakataki muslimunga tereng firi henunna anghenunna kuda kudinna bodati mihunna mini wanunna alunga macca wajibe. Abdullah bin Umar vidaluwi farala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamr aw sa'an min sha'irin ala al-'abdi wal-hur wal-zakari wal-unsa wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Manai adi muslimunga tereng mini wanunna alunna kuda kudinna firi henunna anghenunna bodati mihunga macca kadrun sa'age minwar nota hima godanum ebahi barli sa'age minwar fitru zakatu gotuga neruma Allah ge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farul kureviye. Huriya muslimunga faratun nege mi zakatu ge haggu erennaki kobato ade fitru zakain hagguani faqirunna miskinunna fitru zakat nereng emme molu ituru egenwa wagutaki Ramadan moge fahudu hoge iru osuni sire idu namadan imama mimbaran ermuge kuri. Abu Sa'id al-Khudri riwayat kure fi hadis gawe kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-fitri sa'an min ta'am. Manai Nabi sallallahu alaihi wasallam ge duaswar idu duoga fitru zakatu ge gotuga kabo takatiga sa'age minwar timam bekalon naruvamef uzur kalagan nota uzuran natinamawas fitru zakat faskurmaki fitru zakat afu kurevan kamenno sababaki komme muslimege zimma gawa daranja kamugawati wima kita mafahum wes bidarani ada kuran jehen. Fitru zakataki roda veriya ena roda hurumuga dekkifawa bekar wahakataka kurefawa fahish kantatuko tahiru kaddekame adi faqirun nawewe ihsan terikame. Hama miyaku Ramadan moge farul roda ada kurewmu Allah syukur ada kurumu gotung ada kurewe alukame. Allah subhanahu wa ta'ala wani insanunna ni'mat devumuga tafatu daradataka basawafa rizqu libani emmenaka evvarakannu mige belumaki insanu Allah devwafa ni'mataka syukur kurung ni'matta hewgotuga belum kurung ni'mattakuga wa ehemmenga hagguta furihemenga da kurung. Hama ehemme fitru zakatuga sababun faqirun eidu duha salan jamun turihli kodde adi mustadil ke effada faqirun mas eduha ufaluga baveriwe
එම්මගේ عيدක එදුවස් වගෙන්දීම මගුෆයි වගෙන්ද හම එහෙම්ම දීලති කමුග සිෆාන්නා හිය ෆෝරුම්ග සිෆාන් සිෆලි බගෙන්ද zakat dinumaki ijtimai gulum warugadawe muslimunga meduga ukhuwa terikama dini lobi ituruganda kama alugaduga duaki Allah devwafa mudalo ekalanga maguga heda kurumuga tawfigu alamanna menwar koddevu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.